Reka mbifurize kugira ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Buiz Live mbaye ikaze muri aya makuru. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 28 Mutarama muri uyu mwaka yagize Jean-Maurice Uwera umuvugizi wa guverinoma wungirije asimbuye Alain Mukurarinda witabye Imana muri Mata mwaka wa 2025 azize uburwayi bwo guhagarara ku mutima. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2025 nibwo Uwera Maurice wamenyekanye nk'umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA by'umwihariko mu biganiro nka Waramutse Rwanda n'amakuru ya televiziyo y'u Rwanda byavuzwe ko yahawe akazi ko kuyobora SKFM. Uwera Jean-Maurice amaze imyaka 14 mu itangazamakuru, afite inararibonye mu bijyanye no gutangaza amakuru no mu bijyanye n'itumanaho, akaba abifatanya no kuba inzobere mu bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Mbere yo kugirwa umuyobozi wa radio SKFM, Uwera Jean-Maurice yakoze imirimo itandukanye muri RBA kuva mu mwaka wa 2016 harimo gutangaza amakuru kuri televiziyo, umuyobozi wa muri Magic FM n'ibindi. Uwera Jean-Maurice yatangiye umwuga mu mwaka wa 2011 akora kuri Flash FM na TV, nabwo ari umuyobozi ushinzwe ikorwa ry'ibiganiro n'amakuru production manager. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri ICK Institut Catholique de Kabgayi. Abandi bahawe imirimo ni Jean Damascene Nsengiyumva wagizwe umuyobozi mukuru muri Ministeri y'Uburezi ushinzwe ibijyanye n'ubuzima bw'amashuri n'imibereho myiza, na Diane Kamana wagizwe umuyobozi mukuru muri Mineduc ushinzwe service zihabwa ibindi bigo. Gervais Mabano yagizwe umusesenguzi ushinzwe ikiburamwaka n'amashuri abanza. Divine Wineza agirwa umusesenguzi mu bijyanye n'amashuri rusange na technique. Gaspard Musonera yagizwe umukomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Inama y'abaminisitiri yagejweho imyiteguro y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe kuwa 5 n'iya 6 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026. Inama y'abaminisitiri yagejweho imiterere y'amafaranga yishyurwa kuri service zitangwa n'abakora imishinga igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere hifashishijwe ishoramari rituruka mu isoko mpuzamahanga rya carbone. Inama y'abaminisitiri yagejweho ibyerekeye urubuga rukusanya rukanasesengura amakuru ku isoko ry'umurimo rugamije gufasha mu igenamigambi no kwihutisha iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 018/2025 ryo kuwa 30/06/2025 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026. Umushinga w'itegeko rigenga ubufatanye bw'inzego za leta n'abikorera. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 29/2017 ryo kuwa 29/06/2017 rishyiraho ubwizigamire bw'igihe kirekire ejo hazaza rikagena n'imitungo. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga nyine bakurikira barimo Rita Kiden Rotua, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Ali Eisa Musaba Eisa Al-Zabi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Olivia Charlotte Owen, ambasaderi wa Nouvelle-Zélande mu Rwanda afite icyicaro i Addis Ababa. Gabriel Pandureni Sinimbo, ambasaderi wa Repubulika ya Namibia mu Rwanda afite icyicaro i Dar es Salaam. Andrew Modi, umuyobozi w'ibiro by'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe iterambere ry'ubukungu muri Afurika UNISA mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba afite icyicaro i Kigali. Do comment kuri inkuru tunakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe hano kuri Buiz TV.